Abanyayisirayeli 600 n'Abanyapalestine 413 baguye mu bitero byagabwe n'umutwe wa Hamas ku miji itandukanye no mu bitero by'indege by'igisirikare cya Isirayeli mu ntara ya Gaza, n'abarenga 2,000 byakomeretse kuri buri ruhande. Abasirikare bagera ku 100 ba Isirayeli n'abasivili bajyanywe bunyago n'abarwanyi ba Hamas. Abarwanyi ba Hamas binjiye mu miji itandukanye kuri wa gatandatu, barasa ibisasu bya roketi bigera ku 5,000 bari mu ntara ya Gaza, bishe abasirikare amajana b'Abanyayisirayeli n'abasivili, abandi bafatwaho ingwate. Minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu avuga ko ingabo z'igihugu cye zigiye guhashya abarwanyi ba Hamas. Ingabo za Isirayeli zigiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo zisenye ingufu zose za Hamas. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Washington ishyigikiye byimazeyo Isirayeli. Ati igihe nahamagaraga Minisitiri w'Intebe Netanyahu muri iki gitondo, namubwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatanije n'abaturage ba Isirayeli nyuma y'ibitero by'iterabwoba. Isirayeli ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda abaturage bayo, nta kindi ibitero by'iterabwoba nta shingiro bifite. Amerika yatangaje kandi ko igiye koherereza Isirayeli imfashanyo ya gisirikare no kongera umubare w'abasirikare bayo bari muri ako karere. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yamaganye ibitero bya Hamas, avuga ko yababajwe n'uko abasivili babiguyemo abandi bagafatwaho ingwate. Yasabye ko barekurwa kandi hagakoreshwa inzira za diplomasi kugira ngo ikibazo kirangire. Inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi yateranye kuri iki cyumweru kugira ngo isuzume uko ibintu byifashe.